Randolph Vibes ka perfect ba? Miss Bonnie. And today is the Sinulog Day here in Cebu City. Balik karon i-enjoy lang jud namo, magrampa-rampa lang mo sa kadalanan, maglakaw-lakaw ra mi kay mas ma-enjoy ko. So ayan, I am with Harold Borres, napo siya YouTube channel, and with Manuel Lape. Katong sa ko ang video na nag-viral, ito among gibuhat na video. So kauban ming tulo karon nga magrampa-rampa, pero karon nasa mi diri sa Greenwich kay mag-lunch sa imi. Kay dili mi kalusot. So maura ni lugar nga kanang wala kay tao, so diri na mi mag-lunch karon. Actually ganiha pa mi kapasok-pasok dira sa kadalanan, sa daan kay tao, and grabe ka guot, and ayun, kaon sa me. So, what up guys? Tapos na kaming kumain, and so, okay kayo. After po dito, pupunta kami ng Santo Niño, and after Santo Niño, Ayala. So, let me take you to that places, and see you guys later. First time ro ni Harold diri sa Cebu. First time makasinulog, and first time pidyo niya diri sa Cebu. First time na akong Cebuano. First time akong Cebuano sa lamig. Wow! Sorry, crispy. Okay. Sorry, Bob. Sorry. Ayaw ka naman. Gamay raman. Ay kuya, trapoy ko sa imong towel ba? Sige lang, hugaw man po yung trapo. So nakasabi diri sa Pacific Mall. Ay, grabe jud kay kaguot sa gawas, grabe. And ayan. Nahulog ka. Dili mo. Ayan, how was your experience? Like, your first time sinulog? May suggestion sa mga first time mag-sinulog. Ayaw na lang. Nga naman. Kapit kayo, labi na ko ikaw kauban. Dahil may kapapicture. Paypayi ko, Bing. Ya kay bayot, paspasi tawon. Randall! Nakita kita si Randall in person. So yan, crowd. It's so crowdy. Pati naman diri sa Kugon na nakaila ni Randall. Kasi nga sa channel gali, Liza Soberano. Randolph Vibes. Kaya ko. Hello, kami kadugay. 1, 2, 3. Randall! Like namin sa Toledo Di ko si panawag, B. Randall! Gusto naman, son. So, ayan, pasuloy ko dito sa Santo Niño. Basilica de Santo Niño. Ayan, grabe kaguot. Like, paano kami makasulod. So, ayan, namalik na lang jud mi kay grabe. Di jud matabang ang tao kadaghan. So, magliso jud mig sulod. Ayan. Hello! We were planning to like go in Ayala na lang. So we're here at Ayala. Ay, wait, we did. So we're here at Ayala. 1, 2, 3.
So update, nakatulog mi like 1 hour. Di dyan mi kadawat, ngawa mi ka ba picture. So mamalik mi sa baba. Look at the view, look at the people. Like, grabe kadagang tao. And ayun na! Bidharong, si Manuel wala na. Dito na siya sa yung mga friends. Gibiyan niya yung muyo. Siya lang. Issue. So, ayan. Walking out. Actually, wala pa din nakapicture. Pero wala lang. Enjoy lang siya naman ni Haro. Wala kami ka-picture. Picture ka kami. Hoy, idol! So how's your experience? Makalagod. And at the same time, disturb mo kayo. Okay, pagawas. Dili kay kung gamay ang ikon mo lang ba man ang original sa Picture na siya. Hi sa vlog. Picture with ate Guapa. Senyor. Napay-napay na. Nandun, na may knock-knock. Ah, come on. Knock-knock. Who's there? Ako maba. Sa? Ako maba. Ako mabaho. Hindi lang. Akong pinakabugan. Hindi